Mbajeti ya mwaka uyu ni ikirire muno maundu ma kugacirithia na gukuria utonga wa bururi ta urimi, kuona ati bururi wina irio cia kuigana na mai. Thirikari ni irekereirie ciringi birioni 4.9 hari guteithiriria arimi na indo cia kugacirithia urimi ta bataraitha na mbegu cia kuhanda. Kigina gikirie gukinya ciringi birioni 2 hari makumbi ma kuiga irio hamwe na kigina kia ukuria wa kiganda kia nyama guku bururi-ini na kuriukia urimi wa mbeniko. Ruhonge rwa githomo ni rwamukira makiria ma ciringi birioni 13 gukinyaniria mubango wa kuhe ciana laptops, guthomithia arimu uhoro wa kompyuta na gwikira thitima mathukuru-ini. Ningi hari na kigina gia ciringi birioni 4 na milioni 500 gia kwandika arimu eru na kuhambia amwe ao ngathi wira-ini. 2.8 billion for the second phase of the teachers house allowance. 2.5 billion for technical training institutes, 400 million for sanitary towels for girls in schools, 2.6 billion for school feeding program, 3.2 billion for subsidy to Kenya National Examination Council for examination fee waiver, 9.1 billion for Higher Education Loans Board, and 57.8 billion for university education. Waki wa barabara uria urathi na mbere naguo hetwo birioni 62 nacio iria cirakona uteithio kuma nja wa bururi ikaheo ciringi birioni 12. Waki wa reri ya kiriu ya SGR ukamukira birioni 154. Barabara ni he mbeca nyingi muno ni undu wa reri no turaka ni gutuma economy itu ithi na mbere muno. Ugitiri wa bururi onaguo no wikirirwo guku ruhonge rwa mbiraru rukigairwo kigina kia makiria ya ciringi birioni 15, nyumba cia borithi birioni 1 na milioni 300 na insurance yao ya makiria ma ciringi birioni 5, naguo mubango wa gukuria ruhonge rwa borithi ukaheo birioni 10. This significant increase in allocation will go towards military and police modernization, leasing, financing of police motor vehicles, enhanced security operations, police and prison officers medical insurance scheme, construction and equipping of the National Forensic Laboratory, construction of police stations and housing, and to secure our borders, among others. Naruo ruhonge rwa IEBC rukaheo ciringi birioni 19.7 niguo kuhaririria na gutabania githurano kinene kia mwaka ukite. Ministry ya kigina ina mwihoko ati ungania wa magoti ni ukuongerereka mwaka-ini uyu gukiringithanio na mwaka muhituku niguo kurugamirira gicunji kinene kia mbeca icio cia mahuthiro ma thirikari. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.